салом бинандагони азиз, ба барномаи Ахбори Озодӣ дар тақдими ман Шоли Гулхоҷа хуш омадед. Нахуст таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯи барнома имрӯз 30 июн. натиҷагириҳои ибтидоӣ аз сафари нахустини президенти Қирғизистон Содир Ҷаборов ба Душанбе. дар ҳама муносибат, дар ҳама гуфтушунид гузашт дар кораш. бародари рӯҳонии тоҷик Мавлавӣ Абдуллои аз ғуломиро раҳо карданд, вале худашро ба ифротгароӣ муттаҳам намуданд. аз замини пахта ба корхонаи намак ва ё чӣ гуна занони осебпазири ҷануби Тоҷикистон бо бастабандии намак зиндагиашонро мечархонанд. пахта мечиндем адир меке баъди ҷа кишид буд гафтем акай кори колхозда иҷа бокардем. шоми дирӯз президенти Қирғизистон баъди анҷоми сафари расмӣ дар Душанбе ба Бишкек баргашт. Содир Ҷаборов дар поёни дидор ва гуфтугӯ бо Эмомалӣ Раҳмон, ки аз вақти пешбинишуда бештар идома кард, президенти Тоҷикистонро ба зиёрати Қирғизистон даъват намуд. Бароди Юсуфӣ дар гузоришаш сафари Содир Ҷаборовро натиҷагирӣ мекунад. суҳбати якбаяки Эмомалӣ Раҳмон ва Содир Ҷаборов, раиси ҷумҳурони Тоҷикистону Қирғизистон, пушти дарҳои баста тақрибан 7 соат давом кард. бисёриҳо тӯл кашидани суҳбати ду раҳбарро ба масъалаи ҳалли мушкилот дар аломатгузории марзи миёни ду кишвар рабт доданд. Мы с господином президентом подробно остановились на ما با جناب پرزیدنت موضوع قضیه فاجعه باره که در انتهای ماه اپریل در مرز دو کشور به وقوع پیوست مفصل صحبت کردیم. متاسفانه در این حادثه از دو جانب آدمان قربان و زخمی شدند و ساکنان زیان مالی و معنوی زیاد رسید. و تجربه روابط همسایگی دوستانه میان مردمان ما زیان جدی رسید. از این رو باید اول از همه فکر کنیم که چگونه اعتماد بین ساکنان منطقه مرزی را برقرار سازیم. о том, как восстановить доверие между жителями приграничных районов. Эмомалӣ Раҳмон дар суханрониаш гуфт, ҷонибҳо барои имзои санадҳо дар бораи марз дар ояндаи наздик тавофуқ кардаанд. ба гуфтаи ӯ то имрӯз 32 километри дигар бо тартиби корӣ мувофиқа карда шудааст. гуфтугӯи ду кишвар барои мушаххас кардани хатти марзи давлатӣ аз соли 2002 оғоз шуда, наздики 20 сол комиссияи салоҳиятдор аз ду тараф 180 маротиба вохӯрданд. ҳоло ба қавли ӯ, аҳднома дар бораи сарҳади давлатии Тоҷикистону Қирғизистон, ки қаблан омода шудааст, дар давраи оянда бояд имзо шавад. Мы также обсудили вопросы региональной безопасности. ما همچنین مسئله امنیت منطقوی و موضوع تحکیم همکاری در بخش آب و انرژی را بررسی کردیم. امید دارم که جانب‌ها در جلسه 17 کمیسیون بین حکومتی که در نزدیکترین فرصت در شهر بیشکک برگزار می شود، کاری با ثمر انجام خواهند داد. این جلسه فرصت خوبی خواهد داد که مسئله‌های پیش آمده در همکاری‌های تجارتی و اقتصادی بررسی شود. возможность для оперативного решения возникающих вопросов торгово-экономического сотрудничества. коршиносон бар инанд ки интизориҳо аз он чӣ ки натиҷа шуд ба сафари раиси ҷумҳурии Қирғизистон бештар буд. махсусан сокинони назди марзӣ аз ин дидор умеди бештар доштанд. вале ба қавли онҳо сафари раиси ҷумҳури Қирғизистон ба Тоҷикистон далели рӯ ба танзим овардани муносибатҳои ду кишвар аст. имзо кардани як қатор созишномаҳо ва ҳуҷҷатҳои расмӣ ки дар унҷо яъне имзо кардан, фикр мекунам ки муносибатҳо дар сатҳи муайян ба манфиатҳои ду тараф хуб ҳаллу фасл мешавад. албатта дар ҳама муносибат, дар ҳама гуфтушунид гузашт дар кор аст. созишнома дар бораи ҳамкорӣ дар соҳаи таъминоти нафақа ва суғуртаи иҷтимоӣ, созишномаи ҳамкорӣ миёни хабаргузориҳои давлатии ховари Тоҷикистон бо кабари Қирғизистон, ёддошти тафоҳум оид ба ҳамкорӣ ва соҳаи хизмати давлатӣ ва ёддошти тафоҳум дар соҳаи сиёсати ҷавонон ҳосили мулоқоти ду роҳбар натиҷагирӣ шуд. ин мулоқот дар шароите баргузор шуд ки 28-29 апрели соли ҷорӣ дар марзи миёни Тоҷикистону Қирғизистон муноқишаи хунин рух дод. дар натиҷаи ин муноқиша аз ду ҷониб бештар аз 50 нафар кушта ва бештар аз 200 нафар маҷрӯҳ шуданд. даҳҳо манзили зист ва нуқтаҳои фурӯши маҳсулот хароб шуданд. ҳар ду кишвар ҳамдигарро ба сар задани низоъ дар марз гунаҳгор донистанд.
меорем ба мавзӯъҳои дигар. Владимир Путин раиси ҷумҳурии Русия ба гуфтугӯи мустақими телефонӣ бо мардум оғоз кард ва аз онҳо хост ки ба зидди коронавируси нав ваксина бигиранд. Ин суҳбат ҳар сол анҷом мешавад ва имсол гӯё ба унвони Путин 2 миллион суол фиристоданд. зимни гуфтугӯи мазкур ва ҳамдигар нишастҳо раиси ҷумҳурии Русия ваъдаҳо медиҳад, аммо бисёре аз онҳо иҷро намешаванд. гузориши ҳамкорам Мумин Аҳмадӣ дар бораи қавлу амалҳои Владимир Путин аст. Если сказал, должно быть сделано. Агар гуфтед иҷро кунед. Владимир Путин раис ҷумҳури Русия ҳар сол ваъдаҳои гуногун медиҳад. моҳи апрел вакилонро насиҳат кард ки ваъдаҳои холӣ надиҳанд. ҳарчи хостанд ваъда доданд то ки ҳимояти райдиҳандагонро ба даст оранд. ҳар сол вақти гуфтугӯи мустақим бо мардум, Путин ба суолҳои интихобшуда ҷавоб мегӯяд. ӯ шаҳрвандони нигаронро ором мекунад, аз ояндаи хуби Русия мегӯяд ва худро марди накӯхоҳе ҷилва медиҳад. вале Путин қавлҳое ҳам медиҳад ки аксаран иҷро намешаванд. ман зидди боло бурдани синни бознишастагӣ ҳастам. то замоне ки раиси ҷумҳур ҳастам, чунин қароре қабул намешавад. соли 2018 Путин қонун дар бораи боло бурдани синни бознишастагиро имзо кард. Говорят, что самая большая зависимость от власти. мегӯянд ки сахттарин эътиёд ба қудрат аст. ман ҳеҷ гоҳ ин эҳсосро надоштам. ба назари ман ғайриқобили қабул аст ки агар шумо ба курсие расидед, фикр кунед ки ҳақ доред ин курсиро доимо ва то замони марг нигаҳ доред. Путин бештар аз 2 даҳсола аст ки ҳамчун раис ҷумҳур ва нахуствазир Русияро раҳбарӣ кардааст. тағйири қонуни асосӣ дар соли 2020 ба ӯ иҷоза дод то соли 2036 дар қудрат бимонад. то 5 соли оянда Русия яке аз 5 иқтисоди қавии ҷаҳон мешавад. Русия соли 2020 аз ин ҳадафи баландпарвозонааш даст кашид. ҳар як коргар дар Русия бояд музди муносиб бигирад. аз ҷумла имкон дошта бошад барои зиндагии муносиб дар замони бознишастагиаш пул ҷамъ кунад. бисёр муҳим аст нафақахӯрон ва маълулон ки ин имконро надоштанд имтиёзҳои муносиби иҷтимоӣ бигиранд. соли 2020 20 миллион нафар аз мардуми Русия фақир буданд. ман бознишаста ҳастам. дар як моҳ андаке бештар аз 15 000 рубл мегирам. чӣ бигӯям? Путин ба ҳоли мо механдаду тамом. мисли гадо зиндагӣ мекунем. қрим як порчаи Украина аст. мо ҳаққи дахолат ба умури кишвари дигарро надорем. таъкид мекунам, мо чизеро аз касе гирифтанӣ нестем. мо як кишвари худкифо ҳастем. Русия соли 2014 Қримро аз Украина гирифт. мо бояд иқтисоди пешрафта бисозем ва аркони демократияро мустаҳкам кунем. Economist Intelligence Unit Русияро дар шохиси демократия аз миёни 167 кишвар дар мақоми 124 қарор додааст. яке аз мушкилоте ки солҳои ахир дар кишвар зуҳур кард, нобоварӣ ба фаъолияти раҳбарон аст. ин бовариро замоне метавон баргардонд ки он чӣ мегӯем амалӣ шавад. дар ҳама соҳаҳо, иқтисод, молия, сиёсат ва ҳама ҷо. агар гуфтед, бояд иҷро кунед. Если сказал, должно быть сделано. барномаро идома медиҳам ва бармегардем ба Тоҷикистон. Иззатулло Қувватбеков, бародари Мавлавӣ Абдуллои аз ғуломӣ ки 2 ҳафта пеш бо бародараш боздоштшуда буд, озод гардидааст. баъд аз раҳоии яке аз бародарон, мақомот муҳлати ҳабси Абдуллои аз ғуломиро барои 2 моҳи дигар дароз карданд ва ӯро ба боздоштгоҳи муваққатии рақами аввал интиқол доданд. бино ба иттилои як манбаи наздик ба тафтишот, дар нисбат ба Абдулло бек Қувватбеков бо иттиҳоми даъвати ифротгароии тариқи интернет парванда боз шудааст. ҳамкорам Мирзонабии Холиқзод ин мавзӯъро дунбол дошт ва ҳоло бо мо дар студия аст. хуб бигӯед ки охирин хабар дар бораи Мавлавӣ Абдулло чист? бале шаъло, як банба аз шӯъбаи корҳои дохилии ноҳияи Исмоили Сомонӣ рӯзи 3 июн имрӯз ба Радиои Озодӣ гуфт дар охирҳои ҳафтаи гузашта бар асоси тафтишоти пешакӣ Абдуллобек Қувватбеков ба боздоштгоҳи рақами аввал воқеъ дар маркази пойтахт интиқол дода шуд ва бародараш Иззатулло Қувватбеков раҳо карда шуд.
همین منبع در مورد عیبنامه مولوی عبدالله شرحی نداد و گفت نزدیکانش میتوانند از وی خبر گیرند و ملاقات کنند. اما پیوندان مولوی عبدالله میگویند برایش خوراک میبرند ولی از روز بازداشتش به این طرف او را ندیدند و ملاقات هم نکردند. قوت بیکوف برادری مولوی عبدالله گفت قرار است روز چهارشنبه 3 ایون به بازداشتگاه می رود و برای او غذا می برند و افزود که طی این مدتی که در بازداشتگاه است وکیل مدافع نداشته است. در شبکه‌های اجتماعی یک نوار پخش شد که چند تن از هواداران مولوی عبدالله در یزغلوم یعنی زادگاه او اعتراض کردند و از مقامات انتظامی خواستند که او را آزاد کنند. درست است؟ ببین شالا هفته گذشته در یزغلوم هواداران مولوی عبدالله برای رهایی او گردی همایی کردند و از طرف مقامات انتظامی ناحیه ونج پراکنده کرده شدند. یکی از نزدیکان مولوی عبدالله با رادیوی آزادی گفت که چند تن از پیوندان و هواداران مولوی برای آزاد نمودن او اعتراض کردند. در نوار ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده است دیده می شود که آنها از مقامات تاجیکستان می خواهند مولوی رها کرده شود. پیشتر نزدیکان مولوی عبدالله یزغلامی گفته بودند که صبح 18 ایون یعنی تقریبا 2 هفته پیش گروهی 8 نفری کارمندان مقامات انتظامی منزل زیست مولوی عبدالله یزغلامی را جستجو کردند و او را با برادرش بازداشت کرده بودند. از منزل او چند کتاب مذهبی و $80,000 پیدا شده است که مقامات آنها را نیز مصادره کرده بودند. این مبلغی بود است که به گفته نزدیکانش او برای خرید حوله برای فرزندش جمع کرده بود است. تشکر برای صحبت. بازداشت مولوی عبدالله یزغلومی در حال صورت گرفته است که نوارهای زیادی او با موعظه‌های پرشور دینی و دعوت‌های وحدت دینی و ملی در شبکه‌های اجتماعی پخش شدند. منبع‌های دیگر میگویند این روحانی بیشتر با طبابت بیماران روحی و داخونی مشغول بوده است. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. اکنون میرویم به جنوب تاجیکستان. رهبر کارخانه نمکدانی ноҳияи ҳамадонӣ نیت دارد فعالیتش را وسیع کرده شماره بیشتری زنان نیوزمند را صاحب کار سازد. فعلا از حساب این کارخانه چندین بانوانی که پیشتر در کشتزارها زحمت میکشیدند روزگارشان را پیش میبرند. محمود جان رحمتزاده موضوع را ادامه میدهد. این خیرواری سفید شکر نیست. نمک استحصال شده کوی خوجمومین است. کاری هر روزه این زنها بست و بند کردن نمک است. زرینه میرزویeva 3 سال پیش همراه دخترش به کارخانه نمکدانی ناحیه ҳамадонӣ آمد. پیش از این کاری صحرا میکرد. پیش نمی کلخوز دا کار میکنیم، پخته میچیندیم، عدیل میکنیم. بعد ایجا کشید بود گفتیم اکای کار کلخوز دا ایجا با کار کنیم. زرینه دخترش را ماهی پیش به شوهر داده است. دختر زرینه در اینجا همراه مادر کار کرده خرج تویش را خودش جمع کرده است. او از شوهرش چند سال پیش جدا شد و حالا در خانه مادر زندگی میکند. خانه پدر مادر دایمکو خری میگیریم با میبریم میخریم میخریقتشون میستی مثل گردن که جدس نگر نمیشه پیشیانگا و ایل همسویا بیکاری دار. حالا در کارخانه نمکدانی ناحیه ҳамадонӣ به مثل زرینه 20 زن کار میکند. در ماه از 600 تا 1000 سومانی معاش میگیرد. رستم حکیمов رهبر کارخانه میگوید او تلاش دارد کارخانه‌اش را وسیع و صفی زنهای کارگر را زیاد کند. هست نفرایی که از اویلهشون به سبب جدا شدن یا مثال اویله‌هاشون وزمین‌تره یا زمین‌های خوجگی دهقانی ندارن با جای کار تامین میکنیم. کارخانه نمکدانی ناحیه ҳамадонӣ 3 سال پیش تأسیس یافته است. در سال 2020 363 تن نمک به جمهوری اسلامی افغانستان صادرات کرده است. اما با پنگ گشتن بیماری کووید 19 این کارخانه از سال گذشته صادرات را به خارج 2 برابر کم کرده است. حالا رستم حکیمov قصد دارد یک کارخانه دیگر در تگ کوه نمک بنیاد کند. کوه نمک بزرگترین کوه طبیعی در دنیا نام برده می شود. ذخیره نمک این کوه 60 میلیارد تن را تشکیل می دهد. محمود جان رحمتزاده، آزادی، ҳамадонӣ. وقتی برنامه اخباری آزادی اینجا به پایان میرسد. تشکر که همراه ما بودید. فردا شما را با خبرهای نو منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید عزیزان و خدا نگهداری هر یک شما.